Madamana par nagpabladan ti balatong kakabsat nga inurat o kakti naglalang to nga bulong ti pariya. Siyempre, tinusar ko maninday ti nakapudpo daw nga kaserola. Siyempre, akapudpudo kasla kanyak. Kaya yung amin dapat agpada kami. No original ti kaserola, original ti kaldero. Siyempre, kasla kanyak no original matulang. No nakapudpudo ti kaserola, nakapudpudo ti kaldero. Siyempre, napudaw nakmut lang kapsat ni inurat ko na kanya. Siyempre, gaya-gaya po tumaya ang udan no asimuti. Boss da, diba? Ay tati, bulalatong ko. Burburot pa ilang kakabsat ng inarat. Diba ko na kanyayo, plus dahil kaserolak nga. Kasimpo daw ko, diba? Ito, itilaw kayo pariya. Nga nakalap-lapsat. Siyempre kasi lapsat ko. Kunak man kanyayo. Nasamit pa tayo tipo ng kanyayo. Kasi samit